نداء الإسلام. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna-muna mga palanggungan namo haagama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Manuk balikitan niyo sin sa taud-taud pagsarang sukul patuhan na to Allah Azza wa Jal. Inyari na isab kita niyo hatampat mulya. Amuin pag-ianon Baitul Ilm. Lagi in mga ini dain ha mga pardaakan katu tanyo sintuhan na to Allah Azza wa Jal. In subay kita niyo magpatumtum pakatan kataw tay manghuran ha agama Islam laway dain ha kitab sin Allah Ta'ala iban sin Rasul niya. In mga ini pangamay nga may katu tanyo si mga kamaasan na to nakauna. In subay kita niyo matagiha ilmu dumungog sin ilmu sin agama. Karna in mga ini kabulat sin pangatayan na to. Hikatumtum na to pakabasaran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban hikatumtum na to pasunna sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaya tumtuman kita niyo sin ambuk sahaba. Muaz ibn Jabal radiyallahu an. Unuin agi niya, alaikum bil ilm. Fa inna talabahu ibadah. Wa tuallimuhu hasanah. In agi sinambuk sahaba radiyallahu an, wajib kaniyo in subay kamu manuntut ilmu. Subay niyo dungdungan tainguhan in kallam sin Allah Ta'ala. Iban sin hadith sin Nabi niya Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Karena in pagtuntut ha ilmu yan, ha-Quran iban sin hadis yan, ibadah pagtag-ipon yan fa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tu'allimuhu hasana. Iban sin panghindo niyo, pagpatumtum niyo, pagmuhadara niyo, pagmudakara niyo, in iyan hasana, bilangun sin Allah ta'ala karayawan, kaniyo haadlaw akhirat, hangkan mga katautay manghuran ha agama Islam, in subay kita niyo tuod magpatumtum halabay habihinin hantang, karna in mga ini pardaakan sintuhan na to Allah Azza wa Jalla. Jari niya mga katautay manghuran na mo ha agama Islam, in topic na to, hamahapon ini kaya pasaplag na kaya pahati na si mga katautay manghuran na to. Amo na in pag-ianon ar-ruju' ila kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. In subay kita niyo magbalik, hibalik na to, in pakaradyaan sin pag-agama na to, iban sin pag-ibadat na to, maun pakitab sin Allah Ta'ala. Iban hibalik na to, maun pasunna sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Sabab karna, tumtumun na to, mga katawtay manghuran na mo, haagama Islam. Intuhan na to Allah Azza wa Jal, na nawag-tawag hasura an-nisa. Ayat kay mantaksiyam. Haparman sin Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu, ati'u Allah wa ati'ur rasuli wa uli amri minkum. Fa in tanaja'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul. In kuntum tu'minuna billahi wa rasulih. Wa dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Biasa wa lilay si mga alim ulama na to in ayat ini. Piyasawan nila Hakitab Ibn Kathir na nawag-tawag intuhan na to Allah Azza wa Jal. Hay kamu mga namamarat saya pakatunggal sin Allah Ta'ala. Namamarat saya paadlaw susungon amunain adlaw akhirat. Pagtaat kamu pa Allah Azza wa Jal. Agaran niyo in unu-unu banda sintuhan na to Allah Azza wa Jal halang sin Quran. Iban pagtaat kamu hanabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Iban pagtaat kamu ha mga ulama. Amuin mga ulama rabbaniyun. Amuin mga ulama, bunnal in panawag-tawag nila. Ha-Quran, iban sin hadith, amuyan in mga ulama, mapatut na to agaran. Diha ini, mga katawtay manghuran na mo, haagama sin Allah Ta'ala. Masawa matarang kato taniyo, in pianawag-tawagan sin Allah Ta'ala, muna-muna paagarun kita ni Allah, amanin Al-Quran. Iban papaagarun kita ng hasunna sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iban ha mga kaulamaan sin kita niyo. Amuin mga kaulamaan rabbaniyun. Amuin mga ulama. Biubunnal nila in pasaplag nila. Kawa dahin ha Quran iban sin hadith. Bukun kiawa nila rin ha akkal-akkal nila. Biyasawa Syekh Ibn Taymiyah rahimahullah. Biyayta niya long wal ulama utalata. In pag iyan long niya ulama matan atas tu perkala. In hikaysa niya al-amiruna bil ma'ruf. Amuna in mga sila ulama mangdaat pamarayaw. Daakon nila imano siya maun pahinang si mga sahaba. Pahinang si mga sila tabi'in. Pahinang si mga sila tabi'in. Amo yan in hikaisa sipat si mga ulama. In hikadwa niya, wannahuna anil munkar. Long Syekh Ibn Taymiyah. Amo na in mga ulama mamaagangi. Manglangi sinhinang langgal sara labi luba in pagsakuto iban pagbidaa. Baitaan nila in manusia hasupaya di malaw. Amuyan mga palanggungan haagama Islam in pahati Syekh Ibn Taymiyah in hikatunya wal amiruna bima anzalallah. In hikatu sipat si mga ulama. Amunay mga ulama mangdaak sila. Pahinang amin uno-uno tiyanaog sin Allah Ta'ala. Maun panabi niya Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Amuyan long sin Syekh Ibn Taymiyah wa illa malingkan long niya bang bukun bihatoy mga ulama. Fala sami'ah wala ta'ah. Ayaw kamu manaynghog kanila.
Iban ayaw kamu dumungog kanila. Sabab karna inpiasaplag nila, kiawa nila rin haakal-akal nila. Kiawa nila rin hapikilan nila. Amuyan mga palanggungan haagama Islam. Inlilayan sin hambuk ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa kaula-ula, agarun na to unoy banda sin Tuhan na to Allah Adja wa Jal. Bang nang daak siya, amuin pahinang marayaw, subay na to natuan tauran. Bang nang lang siya pahinang mangi, subay na to aniban layuan hinang mangi. Damit kian in Rasul sallallahu alaihi wasallam, nagbanda kato tanyo din nang daak pahinang marayaw. Ayaw na kita nyo magduarwa, agarun na sin kita nyo. Damit kian bang namagang nang lang in Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, in hinang yaon papatinggalan kato tanyo, subay na to natinggalan. Amuyan mga palanggungan haagama Islam, sarta nalilay na to in amuin mga ulama, in matan ulama, amo na in mga sila, mang daak pahinang marayaw, mang daak pa Quran, iban pa hadith, iban longta mang langi mamagangi, dain hahinang sa tulat di kabayaan sin agama, iban longta amuin mang daak sila, hipapaagad in pianaog sin Allah Ta'ala din halangit, maripagid lupaan, amo na in hablullah, amo na in kitab sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, piatumtuman kita niyo sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaya riwayat hi Hakim, iban siyahi Syekh Albani, nagsabdain panghu na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, inni kad taraktu fikum ma ini tasantum bih falan tadillu abada, kitab Allah wa sunnatan nabi. Nagsabdain panghu na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, in aginia katuptan yung sabunnal-bunnal tuot. Hipagbin ko kanyo in dua parkala. Hipagbin ko kanyo long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bang niyo kabogbugan in dua na sabut ini, palantadillu abada, di natuud kamu malaw puasku salama-lama. Long sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manunjuki, mga katautay manghuran hakama Islam, apabila bukun na Quran, imbiyaw bukan na to. Bukun na sunnah, sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, imbiyaw bukan na to. In kabunalan niya kalaungan, in jumatukato tanyo, ang pabiyaitaan kita niyo sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, palantadillu ba'di abada, di natuud kamu malaw puasku salama-lama, uno amo na yung kitab sin Allah Ta'ala, iban sunnah sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amo yan mga palanggungan haagama Islam, impatumtum kato tanyo sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingkatan pakaradyaan sin pag-agama na to, hatungod parkala pag-ibadat, hatungod parkala pag-agama, subay na to ibalik pa Quran, iban pa hadith sin panghu na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Biya na lang tasin susungon ini, hati niya maawon na isabin pagkita bulan amuyat to yung paraaksin Quran, iban sinadit. Ayaw na to na mga kaanakan, katautay manguran haagama Islam pindahon, amo na yan in kasabunalan, hati na paraaksin Quran, iban sin hadith, hipapakita in awal sin Ramadan, biya sin panaknaan, damikian hipapakita risab in akhir sin amin longta awal sin sawal, bang kakitaan hati niya amuin mamuka kita niyo,
bang di kakitaan magpajukup in ini dain ha mga baita sin Allah Ta'ala iban baita sin panghuna to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam amuyan imatan panghindu agama. Hikadua niya panawag-tawag sin Tuhan na to Allah Azza wa Jal in pabawbugan kato taning Quran iban sin hadith iban uno-uno pakaradyaan hibalik na to pabaita sin Allah Ta'ala iban pabaita sin Nabi sallallahu alaihi wasallam nasabut hasuratul Hujurat ayat panagnaan haparman sin Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladhina amanu taqullah ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha sami'un alim. Nagparmanin Allah subhanahu wa ta'ala, hay kamu mga namamarat saya pakatunggal sin Allah Ta'ala, namamarat saya paadlaw susungon amunain adlaw akhirat, la tuqaddimu bayna yadayillahi wa rasulih. Ayaw kamu magpasakaula-ula. Muna-muna kamu habayta sin Quran, iban habayta sin hadith, sin paghuna to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Sa kaula-ula mga palanggungan haagama Islam, in uno-uno pakaradyaan, subay na to ibalik pabayta sin Allah Ta'ala, iban pabayta sin Nabi niya sallallahu alaihi wasallam. Masawa matarang kato tanyo hasugpat sin ayat nasabot na to hanakauna fa in tanajatum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wa rasulih. Parman sin Allah Ta'ala, bang aun di inyo pag-amuhan, di inyo pagkugdanan hauno-uno pakaradyaan pag-ibadat, pakaradyaan pag-agama, balikan nyo maun pabayta sin Allah Ta'ala, iban pabayta sin Nabi niya amunay Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Tumtumun na to amurayan mga katautay manghuran haagama Islam in matayma bang bayta sin Allah Ta'ala, iban bayta sin Nabi niya amunay Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Nasabot haparman sin Allah subhanahu wa ta'ala hasura Yunus ayat 32. Haparman sin Allah subhanahu wa ta'ala, siabut sin Allah subhanahu wa ta'ala, haparman niya, agisin Allah subhanahu wa ta'ala, parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, famadha ba'dal haqqi illa ad-dalal fa anna tusrafun. Surah Yunus ayat 32. Famadha ba'dal haqqi illa ad-dalal. Nagparman intuhan na to Allah Azza wa Jal na bang mapuas na imbayta din ha-Quran iban sin hadith. Bukun na imbayta sin hisyusyo Quran iban sin hadith, labay hapamahang sin mga sila salapus salih, illa dalal, parman sin Allah Ta'ala in iyan kalawungan na. In iyan mga katautay manghuran haagama Islam, kalawungan na, di naman jari agarun sin kita niyo, amuyan mga palanggungan haagama Islam, faanna tusrapun, parman sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, biyad diin pa in kapindan niyo, dain habayta sin Allah Ta'ala iban sin Rasul niya, amo na yan illabi bunnal, amo na yan illabi sahiin pamayta niya. Amo yan mga palanggungan na mo, haagam Islam. Damikian, bang hikarin na to pa mga tabi-tabiin, in aimmatul arba'ah, amo na lang tain upat iman. Na may kato taniyo
subay kita niyo magbalik pakitab sin Allah Ta'ala iban pasunna sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biya na sing kabtangan hi Imam Hanafi rahimahullah, nagpatumtum siya kato tanyo ini manunjuki subay hibalik na to impakaradyaan na to paquran sin Allah Ta'ala iban pahadit sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in aginya idza qultu qawlan yukhalif kitab Allah wa habara Rasul sallallahu alaihi wasallam patruku qawli. Ini kabtangan Imam Hanafi rahimahullah. In aginya apabila aun kia baita, aun kia suiko, ampa simulang habaita sin Allah Ta'ala. Simulang habaita sin Nabi sallallahu alaihi wasallam patruku qawli. In agi Imam Hanafi rahimahullah, tinggalin niyo in baitaku, ayaw niyo agara, in agara niyo in baita sin Quran, iban sin hadith, sin panghuk na to, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Masawa matarang katutan yung mga palanggungan haagam Islam. Demikian, Imam Hikarwa, amo na Imam Malik, rahimahullah, unuin agi niya, masih kita ni papaagarun, pa Quran, iban pahadith. Sin panghu na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. In agi niya, innama ana bashar. Ukhti wa usib. Fanzuru fi ra'yi. Wa kullu ma wafaqal kitab wa sunnah fakhudhuhu. Wa kullu ma lam yuwafiqil kitab wa sunnah fatrukuhu. Ini labay kabtangan hi Imam Malik rahimahullah. Unuin agi niya mga palanggungan namo haaga masin Allah Ta'ala. Long niya innama ana bashar. Sabun nerto long na in ako manusia sadya. In manusia magkasa aun waktu iban aun waktu umamuray sa bimbay. Amo yan mga palanggungan haaga masin. Unin lagi niya, wa kullu ma wafaqal kitab wa sunnah fakhudhuhu. Law hi Imam Malik rahimahullah. Iban in tiap-tiap uno-uno, dain ha mga rakyat ko, kabtangan ko, miyatok ha Quran iban sin hadith, amo yan in agaran niyo. Wa kullu ma lam yuwafiqil kitab wa sunnah fatrukuhu. Adapun law hi Imam Malik rahimahullah. Adapun, aun dain ha mga rakyat ko, kaya baita ko kaniyo, wala, miyatuk habaita sin Quran, iban habaita sin hadith, fatrukuhu, tinggalin niyo, in baita kulong sin Nabi, sallallahu alaihi wasallam, manunjuki, mga kaanakan, mga katautay manghuran haagama Islam, in subayra tuud magad kita ha Quran, iban sin hadith, bang aundain ha mga biyayta si mga alim ulama na to. Wala miyatok ha Quran iban sin hadith. Bang ha maksud simbit sa Imam Malik rahimahullah. In hati niya di hipapaagad. In kabtangan nila. Malingkan bang miyatok ha Quran iban sin hadith. Amuyat to hipapaagad hi Imam Malik rahimahullah. Amuyan mga palanggungan nam ha agama Islam. In bitsara niya. Demikian, biyaitaan kita ni sabhi Imam Syafi'i rahimahullah. Nagdaraawak kita ni kataning kita ni kamatauran di Pilipinas Imam Syafi'i. Unin agi niya kato taniyo. Idza wajadtum fi kitabi khilafi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqulu bi sunnati Rasulillah wa huwa qawli. In iyan kabtangan hi Imam Syafi'i rahimahullah. In hati niya, apabila aun kabaakan niyo halom sin kitab ko, ang pasimulang habayta sin hadith, habayta sin Quran long sin Imam Syafi'i rahimahullah, in hipamung niyo, in hibayta niyo, amo na imbayta sin Quran iban sin hadith,
sin panghu na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Amo yan mga palanggungan na mo haagama Islam. Inagi sin imam na to di amoy nagdarawa kitin Imam Shafi'i subayra mga katawtay manghuran. Hibalik na to pa Quran iban pa hadith in uno-uno parkala pag ibadat, parkala pagtaat, parkala pag-agama subay hibalik na to pa Quran iban pa hadith. Demikian mga palanggungan namo haagama Islam. Baita sin Imam hikaupat. Amo na Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Unin agi niya, la tukallidni wala tukallid Malika wala Syafi'i wala al-Auza'i wala Thawr wa khudh min haythu akhadhu. Ini kabtangan hi Imam Ahmad ibn Hanbal. Unin agi niya, ayaw niya ko agarah. Long di Imam Ahmad ibn Hanbal. Ayaw niya ko agad-agarah. Iban ayaw niyo agad-agarah hi Imam Malik. Iban ayaw niyo agarah hi Imam Shafi'i, hi Imam Auza'i, hi Imam Thawri. Unuin agi niya, wa khudh min haythu akhadhu. Pangawa kamu dain hauno-uno, amuin piangawaan nila. Unin piangawaan nila amunin Al-Quran wal Hadith. Bima'na mga katawtay manghuran namo haagama Islam. Bang upama aun kabtangan sin Imam Ahmad rahimahullah. Aun kabtangan sin Imam Malik rahimahullah. Aun kabtangan hi Imam Shafi'i, hi Imam Auza'i, hi Imam Thawri. Ang panagbangga ibang baita sin Quran ibang Hadith, di tuan hipapaagad imbayta kila. Bang imbayta nila miyato ha Quran iban sin hadith, doon kita ni mga katawtay manghuran haagama Islam kumapot magad haamoy kiya bayta nila tiauran sin Quran iban sin hadith sin panghub na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Amo yan mga katawtay manghuran namo haagama Islam. Puno ba isab makawa sin kita niyo karayawan bang nato maakad imbayta sin Quran iban sin hadith salta maparakbus sin kita niya. Siyabot sin Allah subhanahu wa ta'ala hasura al-Baqarah ayat 28. Haparman sin Allah subhanahu wa ta'ala faman tabi'a hudaya fala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Naparmanin Allah subhanahu wa ta'ala na hisiw-hisiw. In mga gad, hahindu kulong sit Allah Ta'ala hatinya, ha-Al-Quran wal Hadith. Iagad nila, biyagbugan nila in Quran iban sin Hadith, fala khawpun alaihim walahum yahzanun. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, in janji kato tanyo sin Allah Ta'ala. Bang nato piaragbos in Quran iban sin Hadith, iagad nato tungod paparkala pag-agama. Tungod paparkala pag-ibadat, in agsin Allah Ta'ala, fala khawfun alaihim na wayroon na kabugaan nila hasusungon nila. Wayroon na kabugaan nila hanada sakaratal maut. Wayroon na kabugaan nila halam sin kubur. Wayroon na kabugaan nila hamahsyar. Labi luba wayroon na kabukaan nila haadlaw akhirat amuin pasurun sila palam sila pinarka jahannam. In iyan janjit sin Allah Ta'ala di na sila papabukaon. Walahum yahjanun. Iban ayaw na sila masusah. Sin tiyay Quran nila, sin ahli nila, sin pangarta nila, aun na pamalihala sin Allah Ta'ala hasalugay biyaw bukan nila, piarakbus nila, in kabayaan sin kalam sin Allah Ta'ala, iban hadith sin panghuk na to, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Hikarwa kalabbian makawa na to, bang na to, piyahantang, piaragbus in Quran iban sin hadith, amuin, bialik na to in katan, pakaradyaan na to, pa Quran iban pa hadith. Baita sin Allah Ta'ala hasura Taha ayat kauhan taktu. Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa.
nagparmanin Allah subhanahu wa ta'ala na adapon iyanda dumatong maun kanyo in panghindo ding kakulog sin Allah ta'ala. Hiparara sin Allah ta'ala hati namun bakas niya na naparakat kanyo. Ang paimiyanin Allah subhanahu wa ta'ala. Paman tabi'a hudaya fala yadillu wala yashqa. Na hisiyo in magad hahindu kulong sin Allah ta'ala amuning Quran iban sin hadith fala yadillu wala yashqa na hindi na siya malawng di hadunya wala yashqa iban di na siya masiksa hadlaw akhirat. Amo yan mga palanggungan haagama Islam in pangatasikato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala bang nato piamatan imbayta sing Quran iban hadis bukan nato hindi na kita nyo malawong di hadlaw dunya iban di na kita nyo maajab hadlaw akhirat. Amo yan mga palanggungan na haagama Islam. Tiap silan si mga sila mananapsit. Qala Abul Aliyah al-anbiya wal-rusul wal-bayan. Biyaita sin hambuok mananapsir in ayat pa imma ya'tiyannakum minni huda. Longhi Abul Aliyah amuna mga kanabihan iban sin karasul-rasulan iban sin mga nagpatatarang tungod paparkala pag-agama. Amuyan in pag-ianun imma ya'tiyannakum minni hudaya. Demikian namisaray sabhi Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma in aginya in kamaksuran lang na sin ayat paman tabi'a hudaya fala yadillu wala yashqa. Qala Ibn Abbas la yadillu fid dunya wala yashqa fil akhirah. Longhi Abdullah ibn Abbas long niyabihan in manusia baubugan niya in Quran iban sin hadith amo hindi na siya malawng di hadunya iban di na siya long tamasik sa adlaw akhirat. Longhi Abdullah ibn Abbas di na siya malawng di hadunya salama-lama hasalugay in Quran iban hadith doon biyawagbuhan niya wala yashqa fil akhirah iban di na siya mabinsa na masiksa haadlaw akhirah. Amo yan mga palanggungan namo haagama Islam in bayta kato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta tiap silan sin mga sila mananapsin. Hikatu ayat haparman sin Allah subhanahu wa ta'ala waman a'rada an zikri fa inna lahu ma'isatan danka wa nahsuruhu yawmal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna panasitaha wa kadzalika al-yawma tuksa. Surah Taha ayat hanggatus kauhantak upat sampai paayat hanggatus kauhantak. Nagparmanin Tuhan na to Allah Azza wa Jalla. Hisiyo. In manay kuri ang zikri tiap silan sin mga sila mananapsilin ang zikri al-Quran atawa al-kitabi. Amuning kitab sin Allah Ta'ala. Kay Quran niya imbayta sin Allah Ta'ala. Iban sin hadis sin panghuna to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam in kasiksaan para tungon sin Allah Ta'ala kanya pa inna lahu ma'isatan dangka na sabunal tuod lom sin Allah Ta'ala paaunan siya kabuhi amuin kabuhi halawng kasigpitan. Lom sin mga sila mananapsip in kasigpitan di kasigpitan hadunya iban kasigpitan halong pakubulan. Uning kasigpitan di hadunya amuing kasigpitan pagdatungan siya musiba pagdatungan siya bala. Sabab may ta tiyay Quran niya imbayta sin Allah Ta'ala iban sin Rasul niya.
Hikadua niya, kasigpitan halom sin kubur. Imbayta si mga sila mananapsir. Apabila in manusia na naipuri rin habayta sin Allah Ta'ala iban sin Rasul niya. Halom sin pakubulan, paparahan siya has. Kasya mantag siyam has. Maminsa na maniksa ikaniya dito halom sin pakubulan. Salta in amuin hasyaun pituin unia yung tiap-tiap hambukbaran maniksa kaniya hahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala atawal maniksa kaniya halom sin pakubulan. Biyayta sin hambuk hadith an Abi Hazim an Abi Salama an Abi Sa'id fi qawlihi ma'isyatan danka qala yadiku alaihi kabrahu hatta takhtalifa adla'ahu fi. Dainkan Abi Hazim, dainkan Abi Salama, dainkan Abi Sa'id, haparman lang na sin Allah Ta'ala. In maksud ni maisa tandangka, amuin kasigpitan, kabuhianan halom sin pakubulan, yadiku alaihi kabrahu, pasigpitun sin Allah Ta'ala doon kanya in kubur niya hatta tahtalipa adlaahu fi hingga makapagliw-liwhi in gusok hatuu makapalawa in gusok halawa makapatuo in iyan kasiksaan tiaratong kaniya sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amuyan mga palanggungan namo haagama Islam in paniksai sin Allah Ta'ala ha mga manusia amuin di sila magbalik pa Quran iban pa hadith kumawa sila dain haakal pikilan sin sila inyat tutuan di kabayaan sin agama sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikadua hadith an Abil Haishim an Abi Sa'id qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qawli azza wa jalla fa inna lahu ma'isatan danka qala dammatul qabri lah. Dainkan Abi Haisim, dainkan Abi Sa'id na kawat ni Bihan. Long niya nagsabdain panghu na tu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. In kamaksural lang niya sin pa inna lahu maisa tandangka amuin sa bunar tuod paaunan siya kabuhanan amuin sa sigpit-sigpit amuin siksaun siya sigpitun siya halom sin pakubulan niya hingga makapagliw-liwhi in gusok hatuu makapalawa in gusok halawa makapatuo sabab mayta inyaon pangajabi paniksai sin Allah Ta'ala kaniya hasabab sin uno amuin wala niya pia hantang biubuhan ingkalam sin Allah Subhanahu wa Ta'ala iban sin hadith sin panghunatu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hasabab ini mga palanggungan namo haagama Islam amuyatto imbya mga kiyasadak kasin kami bang mayan piag barakat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian ha mga sila katawtay manghuran amuin himadir dimungo sin matatay nga nila ha mga pagmuhadaray ni dahin hanidaul Islam bang man in kamo halom sin baraka halom rahmat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala iban halom kamo kamaapan iban kaampunan iban sin hisiusi unakatan malayo masuk amu intimayhum dain hapang hindo sin Allah Ta'ala iban pang hindo sin Nabi niya Muhammadun sallallahu alaihi wasallam amu yan mga katawtay manghuran namo haagama Islam in patumtum sing kami bang upama awan dain ha mga timaayon habayta sin Quran iban sin hadith amu yan imbya mga tawpik kamo sin Allah Ta'ala malainkan bang upama awan dain ha mga wala imamu dain ha mga pagpagwa ng ayat, pagtapsir na ingkita mano siya sadta, mahallul khatawan nisyan, amu intampat magkasa iban magkalupa,
murah-murahan salam doa hamin tagda po sin pakaradjaan ini bialong ta sin hambuok amuin mudir nakura presidensi madrasa long tahadidaw islaman ini bangman insi halong ulong iban rahmat sin Allah Ta'ala pahabaunin umulnya hasupaya humantang amuin in panghindu sin Allah Subhanahu wa Ta'ala salam doa ha mga katawte manguran namo yan habasilan amun tibayng mo hapag muhadara ini biya sinhambok manghudda mo hi Parsaudi Hasan iban na si mga tawte makatawte manguran namo yan doon ha tipo-tipo basilan bangman in kamuhalom hidayat ulong sin Allah Subhanahu wa Ta'ala iban sinhambuok long ta taymang hudna mo babae bangman in si halom rida iban ulong sin Allah Ta'ala hamak uwi na siya pahadarat sin Allah Ta'ala bangman in si halom ulong iban rida sin Allah Subhanahu wa Ta'ala subhanallahi wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.